Ahuraniri a giturwa kia president riu matigia thiko 10 makorwo maniriirie anini ao kuringana na mutaratara uria uheanitwo ni kamiti ya ithurano na miakanio IEBC. Ngwataniro-ini ya Azimio la Kenya gukinyaniria no mwagiriru gutuika munini wa Raila Odinga uria ukarirukia federe ya ngwataniro ino gukoretwo ari kibarua kiritu kuri kamiti rihetwo wigiririki wa kuruta wira uyu. Gwikinyiria muthenya wa ira kamiti no niramukirite maritwa matanyihire 20 kuma kuri ciama iri rungu rwa ngwataniro ino, na mamwe ma maritwa maya ni hamwe na muteti Peter Kenneth, mubunge mutumia wa Murang'a Sabina Wanjiru wa Shege, minista wa urimi Peter Munya, mutongoria wa Kenya Mathaa, Kalonzo Musyoka wa Wiper na gavana wa Mombasa Ali Hassan Joho. Ona kuri uguo kamiti no nirikitie kuhurura maritwa maya na gukinyaniria maritwa mugwanja tu, hari hamwe na Stephen Kalonzo Musyoka, Sabina Wanjiru wa Shege, Mathaa, Peter Kenneth, Gideon Moi, Ali Hassan Joho odumwe na Stephen Tarus. Kamiti no riu igukorwo ikimurika maritwa maya mugwanja ne kinyanirie mundu umwe tu uria magathie na Raila Odinga nginyagia ndebe-ini. Atongoria aria manyitaga Raila Odinga mbaru kuma gicigo-ini kia Mount Kenya marenda mundu uria guthurwo gituro-ini giki akorwo umite gicigo-ini giki na korwo ari mundu ungirutithania wira na Odinga matekugiana. Gura mundu ungitigirwo bururi tugicagura deputy president twacagura mundu ukota kuruta wira na mundu atwacagura mundu kuhe munene wake gitio. Ni tuonete githomo kinene muno na gwiciria githomo kiu ni githomo gigukorwo tutwana kio maisha ithui andu especially andu aguku ire tuwe either tutongorie thirikari tutongorie opposition na riu haha uria kuracoro ithui andu gitaru gia gatagati tutiguthie opposition. Na wathomi na onjoria kuma kaunti-ini ya Kirinyaga ni manireire marenda Mathaa athukirwo giturwa giki kuna gwika uguo ni gukuhingura gacira hari kurehe wigananu wa arume na atumia. Mathaa will go on record as one of the people who brought that freedom of expression and that democracy in this country. Have been around and we know the people who can perform in that office are people who are courageous. Is Mother courageous or not? However good a president is, without the support of other leaders, without committed leadership, he cannot deliver. Ndeto ya aria meguthurwo ta anini a Odinga na Ruto ikuite urito munene uate atongoria yeri magihitithania mathani unyiti mbaru wao icigo-ini ngurani no uthingithe na njira nene.